Znam odgovoriti, pa je jedno pitanje za njega. Kak se ti zoveš? Evo Mario. Za Marija pitanje. Broj 5. Kak se zove rodno selo Matije Gubca i gde se nalazi? Evo, Marija je pogodio u Križakovcu. Bravo, za Marija. A Mario osvojil kavu Gubčevi štrukli za jednu osobu Kavana Maksimilija.
govori da je pobuna imala klasni karakter, da je klasna svijest bila njena pokretačka snaga. Zato je ona, kao ni jednog vremena pa do danas, taj ogenj zapaljen prije 5 stoljeća u Stubičkom kraju nije se dao ugasiti, po kojem su planirali ukinuti vladavinu plemstva i uspostaviti kmetsku vladu, koja će voditi brigu o Buni, brzo proširio, a Buna je zahvatila 60 vlastelinstava na područjima Hrvatske i Slovenije. Ali naši su životi dragoceni, nema ih same tak dani. A ostala zemlja u seljaku. Čujem, ajde da vas čujem kolike vas ima! S koje je taj čite? Koga je posla tu da me sramoti? Dopeljete mi poslije zapovjednika. Ote ga polje ga, dopeljete ga! Daj mu Gregorića dobil, nema šanse. Kakav je to soldat bil? Vidli su da bi mogli izgubiti, ali onda bi nas kanili. Znali smo mi to mam, da budu te vragovi nas kanili, da njesto ni menju vajdi. Uzvišeni, nek se vojska posloži, a vi budete njim udjelili blagoslov. Idemo od zgora. Rekli smo dvoboje. Podigni male, prebliže! Idemo napred! Još Idemo napred! Drži liniju! To! Pazi! Streličari! Na redu, streličari! Streličari! Naleteli na dopamet! Oni protiv oklopa. Ne mraju protiv oklopa. To nije vojska. Još jedan put i imamo ih! Ovi valjda nisu tako dobri kako su bili ovi prije. Još jedan put, tak je. Gregorić je follow ti na desno! Drži tarče! Drži tarče! Svilo mi glavu! Glavu! Ne! Ne pušćaj, idemo napred! Tu i budite s menu! Idemo Otucite ih se! Kakjer mama tri. Sakom rebru čavem. Iškupi su na Stekli pes. Iškupi su na njihove Karbune. Ljuj. Ljubritve krabulniki. Kosti. Tava. Vroće. Sirasta. Kak tenta musava kak. Za Petra Boži. Se stali. Kaj druge nisme znali. Kaj druge nisme mogli. A kaj sme mogli? Kmet je kak marha prikovanog robovskem hlebu. V tem hispanskem želevu sprepekan ves šlopor kot crkli pes. Koplem se v pacu pijavki, krvavi blatni gač. Osmuje, izcvrlja, kak modlino kolač. Kaj priznati im ima? Lisice i tice imaju svoj stan, a sin človeči, da bi glavu položil nema. Na poplavi plava, krvava, kmetska glava. Seljačka buna 1573. trajala je svega 12 dana.
ali je ostavila neizbrisiv trag u prošlosti naših naroda. Nemilosrdan i neumjeren, jednoj vrlo visokoj i razgranatoj divljoj kruški, koja slučajno bijaše izrasla uz vojničku cestu, bijaše o konopcu obješeno 16 ili više nesretnih seljaka. Zlokobni vođa zločinačke vojske i kako ga sami nazivahu kralj, bio je živ uhvaćen, što je bilo osobito drago plemstvu i njegovim vođama, te doveden u Zagreb. Tu je on, pošto je pred njegovim očima bio pogubljen, Andrija Pasanec, njegov zamjenik u vojsci, najprije bio strašno zmrcvaren, usijanim pještima, zatim otkrunjen. Poštovana publiko, hvala vam lijepa na sudjelovanju. Such a